bade e benana machi jona manebu trauside machi baida machi derecho unu bena nama ese salude machi uni bade machi entende dai beda na Maria. Ana dai da cia istuba cuida da feda maude da ci famiglia nasida maude da ci comunidade bena atende bidai mudai bida ci macina ma harada feda ci maude harabo ci promoción urbana maude prevención urbana wandai conflite ci cita médico harabo dada maude control da vida ci maude dia de harabo da bada ci cita tiempo deda conflidai ci norma harabu ci salu urbana machia aidadai hunemenama ania enfermo atua kubudu maude atende bidai resfeta bade masia ci oficina de bena trahaduanuma ci servicio de bena presta busida usadai ci adecuación da chia ci momento bua kiniambu de buro bua prestabu unubena muabade febara hospital da kan información kinia honoma machia nama servicio unubena machiraba aidafono ci gasto nama bena maude seguro fanosida makamina machia fahono na Maria aida chisalu urubena machia wanu dia den ci servicio da y ci tecnología da machia haradai bek ia atende bade mi daina nama machia ursibidai ci atención ci urgencia de machia nesta hono dia de buru o ania enfermo kubu dia de buru ci documento nesta hono dia de machia fadai ci nehar da ciebe ia hara dia dai ci medico ma da ci unubena ci medico ma be ia bedei sakabu kuita ma prestabadau machia o machinaba enferma kubu diade o kaiba haradeasma machinaba mão otoibeita be ia unibade ci medico ba buma harabu salu unubena univeda respondei boa ci tratamento urubena ania peligro bukuita aceikuita o makame bura achia machima obligada bai abu busalu unubena machia univeda haradai ci prestación de servicio ma echiabade ci condición sakakani kuita ci salu unubena ursibidu oraden achia machima respetajono dachi creencia maunde dachi costumbrecita guanaba de jama equipo tecnológico fenobuda maunde medicamento nombeda ursibidu oraden nauchi servicio salud beia kubu kuita harabade harada kauma chinama machia mau de chi enfermedad bu kuita harabade mau de sakakani kuita hunemena ma chi familia nama harabade chibu enfermedad bu machia recibido hora de
información, nama bena, ci reclamo hace tu hora de nan fartemena machia, kani kinia hono, kuita haradai, ci administración ma. Machia solicitado hora, ci recibido hora, ci explicación, saca kani kuita, ci cuenta uno bena, costo uno bena, ci nejar uno bena, saca kani kuita, idibade, ci saluma. Machia kanima respeta bade harahono voluntad aceptadai chi negocio hanaba harado orade chi achie donación baita sahadai beda sahadaima harabade daño acedo orade machinama maude sufri bibaida machi kakua de bena harabade obligado buna machina machi tratamento baita odoi beida tachia ania haradai chi administración ma vida chicane prestación servicio harabu ania enferma beida chi machia vida haradai chi tratamiento achinama Beja asebare mu enfermedad unubena. Participade di guarao convocatoria de chiachia acetu hora de. E chi 20 chi servicio a la canicuita.